kayak imah ya tuh. Sealus kieu ya. Nah, tuh aing gue imah ya tuh, Gusti. Mana ini Jerman aja tuh. Emang gede tapi Jerman iya. Aduh aing pakai sendal. Dipakai. Kayaknya. Bob. Cukup. Kum. Salam. Saha. Yuk, Saha. betulan. Anjing. Kamana wae? Aduh, ampura ya. Karaknya apa? Kalbat, ayo, mangga. Irabu ka imah kieu aing atuh aduh. Ah, biasa we kuring mah. Beungat sia. Aduh. Kamana wae atuh wa? Ah, ya. Oh, muncul. Mangga, diuk. Di mana jadi dia? Hah? Di handap. Di handap. Aing ge di handap. Si kotor. Ulah mahal eta mah, juga. Aya perunal. Biasa. Duit. Nah, dah. Da naon?